le zanina tunlaya thil runla sarle ngani environmental group mo pi ngani growth felenu pi manam chuangi te pol hon la sarle zanin chu pu wanan LP special reporter apkom nale ansuk lakhona ka mo ru khoi ran kop me chuan an run seng khan pu wa thau na intharung tang seng khan anni ho fo here anni behinge mon khet o tia lo du lo tu mo lo development por Thiam lo environment ringot ti mei mo kong lai lampang by company na kong lai lampang an boi pui anon laite lo boi pui pe le si ma se environment forest and environment te ngai pui mo ni ani si chuan nga tinge kan lo hal dur dur ramo kan ki akan wa kan hal dur dur te an voice ba be nga silo ve ti te po oma pon sela kan ngai kha pi manam chongi te rot felan du te an point na valid biawa mor thil phat kar ro lo langa thil kan social don re so khar malak na reng kan social don in kan bi chen masak lo zok ne lang khalo pomta ne tu antina to na Paih jet pem unau te dan sei an ha tha chuan than meilom an ting le ngo zela an na a tha ta tha ani meilawa an na kha as per approved plan and estimate ani chawin na tha ti tur ni ta ne chu wan rot felan no te group hian na an en donin amo an check donin amo an check theveka mara chu tin nga piang te nga pong kho top to mo kha afuber lawa Contractor chu an na kha traem ti kha tur chuan as per plan angin akalem te ni ta ne tuna tun tuma kan boi pi bere chu an kong lai dan great develop pang ne lovin an Leivung ina kan tlongli Aizawl khopui le he tam zor dang apo effect khak zel tur kha an ron mu fu ani kha ron ve fu me ni chu mani khan minan sei to me pakhatin meron phone a pushet tuna hian road felanu ten boi pui le to khami Aizawl western bypass ti po kha an stay le to ni omeron ti ani tak chu an complain tur to ni vening chu ko ti ve me a sel na chun ngani zobok multi purpose hall ti belamuni atana forest clearance an lak lo chung chang somi na khai lak te po kha zobok kho ho chung kan hotem mi ni ti me zobok ko in multi purpose hall an nei ve tum na lama an lo ni chak ve to kha an ngai dan chuan road felan nu ten forest clearance ron se boi wangin road forest clearance se boi wangin kan nei the talawan te chu ban an mani in mudan chuan om ve tho amor chu contract job tur chu sarkar malak ne adikem diglavem ti te forest clearance ti te environmental clearance ti te danangin an laim le lawem ti kha apui mo treng la chuni tani tun tuma kan na hian ni thlak do pakhatoma an thu sei te kan ngai thlanga chu kan ri chho zelanga road felanu hian a hre Thiam dani na sei ve ni me Forest Conservation Act Amendment Act 2023 mo khami aom nu a hemi kongron machona kongron ti angdeu khan sei lek amara chu jir chenin ani lawa chu wangin helai kong te le athu sei then khat te kha koron ri ek don ani karuru ber pakhato chu environmental in kan conscious lo na sala tu ka chu lo hal te po mani ka sei sel to kan minister te na lo zo an lo ma inti thenan ta kan hmang khan ngai to chiang lo ni ngai to chiang se chuan tu na huna lo zo hi thing to lo tu ni ram ngo kan han hala forest kan han hal chere wa chuta chukmetlem te tak mari lo ni tu te pona kumtlona ta na an kham lo tu bole bal an thar chuak te kha 1972 UT kan ni to assembly nein mani ngai to na mangbe thei tur min chiam to state sarkar te kan ni chole kumsum nga chuang do tho 72 chung kumsum nga chuang kumsum nga pathum vel kan ni to nu apo lo hal zoom system of cultivation ti thingtlang lo nei I kalpel thailo khopa kanram khoi tu te na milangong pui hi chu
có đêm về nè chú vàng có về là Asian nó lốc lốp bер hạt hắc bер khá cần hẳn cần là tùy bùi cần thiểm tốc Asian nó cần một tốc thì cần Asian nó cần này thì đàn tốc tu ra cần ngày đi ta thỉnh thoảng làm cần nó tập trung khá hay ngàn nó bùi bер nè giờ làm bùi giá sầm bốc bel được thôi lâu này thỉnh thoảng lâu này mà anh này thì khá ngày tua he mi thỉnh thoảng lâu này cần thì lại tập cái ram ngô forest environment thì chém em này tu na kong ina ti che dan ju dang khop mai amaro chu forest environment ti chi ani ti hriaila kan ram hroi tu te hen thapuin be sila tu sarkar chunga henemo tun chang kum chunga mo kum som chunga hen Vietnam te le dang dang an te ngin chilok pong golo ena urun chala po ham hill terracing moi lu tu ken lo te ve vek to hilo nia lo hal dur khan lo nei to mang lo ka lo nia chu vain nal deuh deuhin kanin chering tui deuh deuhin kar changkang deuh deuh kan tlana mase kan mi pui Asian na chu ngo hal daro ngo thiale hal dara lani chu vai kan mai to chen ngai ka tia zanin hian ran pa takin pi baram chong te group kha kapa karan deng don pon ni lawa maro chu an ma ni tele midang te environment tui te hote so khar malak na reng i endik vedu kan endik theive ka kan so karan ni mewa income tax tu pay la chuan kan por lai zol turania income tax kan pelawa ngam chan chu kan team de unina langa mundanga ramchangka nga vaira mate po khopui lian ate sarkar malakna alo noipal chuan income tax payer kan ya hei ka tax kalna nia ka tax poisa man na ne ngam bang nge chet ti doi lui meni chung te chon eng pon sela e pu wana hova wat fela nu te na an kal ka kan lo lokanga hei hi nakina hei a paper te kan ya paper te kan ne sa te hang teng ka sei kai don in hang bes hian in chu long thak sak zel don ni o tu na an chu sei chen khat ngai thapotang còn có những cái này công ty còn phụ ta, cho nên完全就从呢不应该哩，我那嚟做嘅。哦，你做喺度那啲嚟到kilometer nivel 波人嚟到你能水啊，你做你係咪人嚟巴啊？係滿得啦，一樣那係點嚟啊？哦，喺嚟巴啊，係所以裡面這個變化關社會個話咗錯啊，所以就轉所有當地人不人嚟啊，轉所得係咧嗰個就轉演。你身邊看到個真係來真冇噶，就所得是歸咗個真將來真係冇噶。唔知咩係做，補充錯讀地那裡就得。哦，啊，可以來呢個environment 啊，地鐵就好少你啊，來啊，啊，譬如嘅話，啊，水地嗰邊。除了你去做，啊，你那個，咁你負責是啦，很多的話，這個居然啊，負責是啦，啊，確實我們來用的，除了你去做，啊，就很快的。哦。我們而家做緊啲收尾窿咧，嚟搭家嚟加，即係一條林可以鋪啲，即係林湖魚，face to 喺度㗎嘛，face to 緊啲垃圾邊㗎啦，做得緊人做多啲，收尾點樣做出嚟搭，做緊收尾摸嚟又話一百沖林卡，啲林主成日有成日主俾數人喺度睇，俾數人喺度甩嘛。所以出面別諗，出面短短嘅啲出面課局別諗好出，嗱 face 出嚟再嚟路就好似話面 face 個都似下，電腦一提到你做啦，你唔係原本嘅事。咩位啦？安先，所問問答，電會特別講電啊，我嚟，得嚟。都聽緊路得點買啊？看看ผมค่อยมีสิ่งต่อต้นนี่เองกันตัวทากันเนี่ยตรงเลยที่นู้นตู้ขับเกิดตั้งตัดสินอ่ะ PWD กองว่าลุงตู่สู่ลุงพ่นอาเป็นอะไรเลยมินใส่กล้องระเบิดบางเลยมินเตะไอ้เราก็ปุ๋ยอินสันมาเลยฟงไปเตะจิงอาคาร PWD ฟงที่อะไรแบบพอแล้วนี่กันตีหัว Aizawl bypass ตัวนักการสวยเนี่ยกันที Aizawl bypass on western side กองที่สร้างในสมบูรณ์ลีApril ขาคานการอัดไฟจากเต็นเนี่ยมีปัสสาวะไหลกันเรื่องนี้เต็นแบบคนละส่วนละว่ากงอาการโดนติดกันเสียอะไรเนี่ยเขาจงลุยกันเสียละกันบางคันFimkhurตัวนี้กันเนี่ยนี่ forest clearance สินลางอ่ะ environmental impact assessment อินติดเฟกันละ
hay hi mi pui noi thung noi đi nun na ha ra ni a kung alai mi nei enjoy thing the lo mi tiang in ka se pui to ni I in si le a tho pui senior engineer tiang CET SET ha som ro la long ve bo chu enga tan ma min ngai lo ka ti top me yang ti chuan cùng tổng là mà lại tổ company hàng phê là hàng thì xong phải đi cùng tổng là mà thì cho cái như rằng gần đây duy sẽ là lệ khá cần thon á thì cần liền tổ thủ thì cần sợi hậu tổ thủ cái lệ hết Aizawl mình quý nuôi thung nuôi retail muốn nâng na thì in thị trường chọn cái như cho anh gì thì anh cả làm chúng mình lâu cho đủ thành tổ cần nghề lâu túi cần muốn nâng na thì apoi mo sia chu in shave thawang kan ti a tha ko mi ron chana ke ni kon kan chang le be a ti chuan an han lai kan ta a April ni som hi pasali pathiam ni a fai ra ta ni khol pa ni na lai ka se lu ka mani kha ka chu ni ma se la ka ti kan ti a cái cùng người kumin April chu khol pa ni han excavator pa ni han alaya se lo ya khan anor liam se la company Fimkhur ấy lúc RZ RZ ni build right so anuta phải là đi Gaziabad ole Uttar Pradesh ole kha an ni ta ni zo te pan sang ve a an te lo ba an han ti ve la po ke ni chu min pe se kan han tin thôi dan se ti Thiam tho ve la bắt mà xìa lom lo à con quý xìa anh hai tham gia nghĩa mấy đi điểm biết thật về vùng mấy à số đông hi rồi tụi tầm na anh ya rồi tôi rồi ta là nó cái nào chôn nim giam lệ nim chỉ sang ra rồi cho bằng à lấy vùng khu anh làm lâu thua yang mà sẽ anh làm lâu khan lấy vùng ya bố thì na đi đón đâu ông rảnh đón Paih kho vì họ khi na anh làm rồi mà chôn anh lấy vùng Việt xí lâu kha kan lui dung ti che tu tur ani kum khua mai dong ti na ni ti sina profela du kha na soi to kum khua a kan long tin nu tu tur an ni ti kha so thi long dan ni ta ni hei ka tha ta ven phung maya dan bo chien ti lai hian nam to ka ni kong tha dei kan ma mo lom kong pui tha dei kan ma mo lu tu ma so na ta na poi mo ni ti kan sia ama ro chu ma so na nei tu ren thiếu đám thì sẽ khéo là viên thiếu biết thì thế đi cho mình thì đủ xí là và contractor tên lô anh tùm lúa ta mình bùi bùi anh khỏi thì environmentalist đấy riu ruột nó chỉ na mình bùi tháp vàng bảo viên thì hiện mi huột lệ soi sale bộ đón rồi là viên anh áo suộc thì nó đi thế cần phía thằng ai social media thiết nó đi tàu rôn lẹ nằm đi về mấy mày thì nằm đi về mấy mày thì có quý nó cần đủ lòng có quý trà này là khác cái số nào kia nào ngô đồng trắng lại mày đó là xin chân thì liếm mày khát tiền tù khá này là vào đàn phiếu ta không mà đàn búa phiếu thì tù nó để con xe cần cao xe là le ama saberin tuna kan sei Aizawl Western Bypass hi Mizoram PWD in Mizoram PWD Highways Division ina Chief Engineer Highway nuai omania chu National Highway ni chelo ma sela mekan tiang PWD encol central project ani tani PM Divine anti Northeast Big Tana Prime Minister Special Package huaya run omania kan hretur chu sangni panga pruk ni mo ko hello nang sangni som panga som pruk ani borvel mi thei khata khan union budget India ram pompena budget kan ne po hen Mizoram allocation budget allocation mu phave ngat ani Aizawl Western Bypass le hemi zema bok ngani bolho paina tanga pheina kong kan ti Bambuling Road anti mai pa Bambuling Road develop na tur le Western Bypass Aizawl Western Bypass hi Mizoram development na ta na budget an zealan Mizoram chungchang budget an zik lang khat khopa heng te hi budget an zealan te an ni ve ngatani chu contractor chu kan zuk deal chopon ni lowa amo ke mani state kan budget pon ni lowa central khan an randa ve a chu wangin
hen nai chu a thona tur paisa ngal ti na ni ngala chu wan thoka sota anglo ngai ni bambuling road pon thok to chuan heta Aizawl western bypass point lo thok chan mol to lo nia engkim ni lo tho don lai taka kha hei Mizoram PWD mo Mizoram PWD na an lekha toy te hi ka chirvek lo kan sei lo ka to office of the chief engineer roads PWD Mizoram Aizawl tini hey hi letter number ka sei lo nga Aizawl dated Aizawl the 25th November 2024 nikum November ni samni panga lekhan thani nia chuan an emik na mutu chu RG Buildwell Engineers Limited B30 RDC Rajnagar Ghaziabad Uttar Pradesh tini a subject apo construction of Aizawl bypass on the western side letter of acceptance tini John reference a bid for the subject work dated 5th October 2024 amje chu RG Buildwell Engineers Limited ho hian October ninga sangni samni palia khan an ngeni kan sei chu he EPC mode an ti hi EPC mode chuan engineering procurement and construction mode an tia he hi in derma contract impact dan chang kang berani hetain kan hre tur chu EPC mode chuan manlaya mo state sarkar PWD na hetia ngeni tender siama item of work asia khadia data chuta ngeni tender amount rate the amount balance ga item tina anjek angkha ani ve to lo ni khami kha boi thakna san chu PWD na anjek phota an survey uluk price escalation wangamo eng tangamo wang khan an estimate kan revise the thin ani ta chuan puzo popular do mati dan taka a contractor te hlok na turu hisab khan engineer hotel department khan an revise the thin ani chuan sarkar sum kha hek em ai hei ka sei tong khan central sumania state sumani lo pada chuan EPC mota be thungro chuan sarkar khan hei schedules for the tani ma schedules ta hian asoi chu schedules for construction of Aizawl bypass on western side EPC mode engineering procurement construction mode public works department government of Mizoram until March 2024 March khan hemi schedule engani nakal mangtur hi apoisa telovin nakal mangtur ringot kha anjek ta thungani chu EPC mode akal danania mundanga tender kan ko thida kha chuan engani serial number item description red amount ten chok thina kha department lampang khan an cho sak thina ni EPC mode ve thunga chuan an na tur khan jek thapo popa chu schedule sa hian an da tani jek thapo popa hey sei lokanga site ti te oma tro site oma carrying weight ti te major bridges saktur te road over bridge ti te engani grade separators ti te khan items ka culverts engzan nge omdon ti te kha anjie kani mo an pavement design ti te one type of payment ti ve kha anjie kha an na tur kha anon tilang thin photani chu contractor achang ho khanin okay today an mani contractor khan an chan main an kong lai tur amo anin saktur amo EPC mo da chuan kha anon en lok ma se ve thina ni chuda chuan mi thiam te engineer te an scientist te nem chuma khateng ang estimate thiam ho survey thiam ho ngani surveyor te nan khan rong kala okay hemi item number 3 a hichuan amo item number 6 a major bridges a hichuan bridge par gom ta sela bridge pakhata hian khami bridge number 1 a chon chang te za che thanai dona tin anon chok phok ve thap thin mani twin chu an cho chua chu heta March sangni somni palia Mizoram PWD western bypass construction of Aizawl bypass on western side hi ngai schedule sin siama March 2024 chu October 24 khan ngani kan ti kha Buildwell mo RG Buildwell Engineers Limited Ghaziabad ho khana lo chang veni chu anan en no technical ti te financial ti te thil dang te na sang sanga Mizoram PWD
highway soina and khan hemi RG Buildwell engineers ho hi an thang ta nei chumen than le kha po chu soitong khan November ni samni panga sang ni samni pali khan an thelu October November an thang rang phian tina ni mo an pending sakrei lo tina ni ta chuan an zia khan ma selo kan chela lu la nga this is to notify that your bid dated 5th October 2024 for execution of the work, construction of Aizawl bypass on the western side under PM Divine Scheme at your quoted bid price at itani. Iron soy angin kan chove he nai kan thok du he ti dizat hen kan thok du inti angin at chu chang sang ante rupees 451 crore 85 lakh 29,137 and 95 paisa tene anon chok chuak thap to RG Buildwell Engineers Limited ho khan in kong soi ve hi in na soi ve hi 4518529,137.95 chum je chu vai bel che zali sumwa pakhat noi sumwa pare tivel khan kan thok theng ron tia anon submit an thang to anon submit to chum hin chon an thang thu kha he hian pilata ne chuan dangkachu ngene an than thuni ta dangkachu bank guarantee mo security performance security tivel da turania performance security po tamang ran khop me he rupees 13 crore la ya 40 ngene 40 something crore khan rupees 13 crore da ngai ta ni 13 crore chunwai noi za ni na 1 crore khan noi za ni 13 crore chunwai sang khale za thum noi sang khale za thum ngot like security account da ngai ni ti country da poi moni chu bang ka se fo thina hetiang ang tam tham thok ve the turian mizorama mi malang thokha afu chelawa kan contractor te engineers thiam ho te hian sarkar thaklo ho te point company lin deu siam be thin sela atira chuan an ngene kan ten work dana kha bun lo ma sela central sarkar ten kha te thok ho khan work don kha an ti sang ve zel ngana kena chuan heng ho hi vairam gajia bati vel ngai lawin serchip champhai kolasib Aizawl chinga vengti vel kan thok be the tur ngai taila chu de song chon sarkar po hian kina tinga kal pwenti ka thiam lo ba kina chon vai ho ku de dring lawin mizo takin thocho be the hunum tur ngai ni kha ani ta phota poisa omzia za ta chu chuan kan selen ngal lok do chu em ka sei tori lo na kina hemi a technical detail hikan sei chole lokang ngatinge road felan no to havin Leivung pai an huwa taka ngatinge lo om ngate Leivung kan pai popringot ngatinge spoil bank an tia civil engineer chon keni mining engineer chon waste dump kan tia kami waste dump management spoil bank management aka ngatinge an ngai saklo ti lai kha karan jir chuak don ne chu ka sei chu ngani wanam chung te angte le environmental social activism social activism reng sarkar kan khen donin kan jim to donin tongpong athalo lo ti veringot lo tu vanal pengan he kong chu thalo lo ti ngot chika athing ZPM na sarkar line MNF thalai he chu thalo ti pokadik chonglo apoi molai brezo ko chu enge sarkar malak na khan poisa estimate siam dong khan chumi plan and estimate chu approve chu en ve pot familiar ve pot angai kan familiar nuwa kan jain nuwa helai chon chu tiang kong lai tur chunia meter chu tizada zau tur chunia chu tizada chal ka draw tur nia in sequence apo a lithological sequence apo in rem chodan apo chideng tur chuni ta chon chu tiang chom tur nia tan hum pai bom tur nia ti de khalo khet ve ve kangai kami sarkar department jim to tur chon inai chai di senior Mizoram PWD mo jim to tur chon kha ni ve ngai ni chumi taka chu kan nei theilawa ti chuan ku se chu hemi RG Buildwell thawina an submit ve an estimate an detailed project report submit kha kala nei chelawan Monday lama mo karle lama nei kal tuma RTI nangin Mizoram PWD tangin tuna tangal rel dan chon schedule anti khami kong le na turata na an item of works khan om tatlo kami spoil bank ti kha chu heta hian schedule la hian amlo ma sela schedule chu Mizoram PWD siamania then amlo ma sela an chan na khan RG Buildwell ho khan
spoil bank management ka antel ngi turani ma se ta hen anje silo wangin work item ma intel lawa Mizoram PWD chu wangin tin anron ngai poi mo lawa chu chumi estimate le plan chu design chu sim lawa chu wangin an duduin an paita emni ti hi kai thona ne sanina kala chung si chen kan tumunga chu ta chuan chu te ngang spoil bank design te allocation turte omna turang chi te ka an mark thap turania chu tiang zat ki big meter on turania ti vel ka kan an nei turani EPC mo ta chuan a contractor ho an than te kan DPR an jel turni masa ta hen a schedule bera hen kap mu mail o bangin engineer the contractor ho and than ho RG build well mo thang Paih hen an lo ti lo palani thei karu te tempo bana video ken la khan enga tingai ning o dam place spoil bank on na chu an tilan lo allocation ten siam la wang o ti kalong i to ve thau chu wangin tuna kan sei hi kan zim to don ani chon thelampang a documentation lampang kha chen tha ti kha kan sei ve lo duwa tin chu ti rualin pi baram chung te ka fak le na san chu le ka thiam ani lawa a thiam pa ka chu thiam pa ngai ning ka hria pi baram chung te le ka thiam vak lo nge ni ngai dan butut nei ve tho an ti diglawe ka ti na ni lovin te hi chol ve to zok sela pi baram chung te aya changkang zok engineer te geologist te environmental scientist te ho ang chi kha ron chuak ve to sela khang khan changkang zok in central sarkar NHIDC ne mo Mizoram sarkar MPWD ne mo kha jin to be thin to se ti kangai dan ni chuan hei thalai te tan challenge ani pi wanam chungi te ichol hatir be tong ichol hadam tir be tong ti kha ka sei du ni chumi churam hoi na tang ran chok ania an mani a han pain lok na nei bigin karing lawa an lar phana manga min tin hotuan nga pha bok do na hotuan nga pha do na chuta chuan ramle nam tan thil tha kan du na konga chuan ramle nam ve vak lo te chuan min lo huo pon se poi lo se fo thina to khalai pu hola kan be ve chem lai khan kalo ho changin kan thian engineer thing khatte kapan na kapang dan chon e ru turang ai ho te khan chem som mun tariang me chuta chung ka pa ka e don kan thian te SEN ne i ne ka ti thina pa khan ai khai mama te ni chonin corruption do na vak lo ni corrupt tur kan ngai ten che la som thla chati ati me me ni chu wangin thil tha kan du na konga min huwa ni chuan poi ti lo to pi bandam chung de pon lo huwa an lo pon min an huwa na chan kha a that chuan a poi me lo mi huwa ni hi tongpong lo tur ni lo min a fel mangai min ti ringot kha thupui tur pon chong lo min huwa chan te min du chan te kha poi mo ni ti kha kan sei lang lo ka chal tu sei toi te kan ngai thalenga chu da kan react leng o FCAA 2023 ni kha mi som ni pasal gas khan kula do ona pe shwaze PM sarkar khan pasrok maya sangi som ni pathuma sa khan bil alu tapalamena khata chana ke stokan ya imari na te pejan public domain na sai na hona khan aso sai nge ni ke ni te pon ka ina ha ka rin hu khom ha na sa ni hun dang ate po kan bu lo ni ko ka Forest Conservation Act 1980 ka hey tunai han an ma ni ho pe chan gen z ani tia min zo na sa ni po som pa ka som pa ni te hian ka pi toi te kan shat khan dan tu ri ni shit te ti china khamita na ka soi fia thiam dan chu ni kan ke ni le ta lo ma sa le ma kan no soi to le thiam ni pok na na te ngai dan chu ka shelawa Forest Conservation Amendment ni lo Forest Conservation Act 1980 ka forest himnana siamani a khawin a filin a fet em na ya kha kan du ani forest himna da di adul ai tha dula ne chon forest in a chere to don ti hi mi mol ber ko in kan se thiama forest clearance act har ma khan kha adan di takati a har sa si lo kha in poisa toy te NPA ten tia CA ten tia ma hima na soi tia manga khan kha atama bang khan
nghe ni contractor liền company liền khan nọc anh tia ni kong lại tu te po hian Mizoram department te po han nọc anh tia anh đi đủ thin lawa chu wangin project role Chalfil tourist destination te anh đi lawa trola NIT te anh đi lawa trola Tlongnar Zobo Sport Complex te anh đi lawa trola atiang khan Tima Monisia Forest Clearance kha kha ti ang ngai lo le du to ka pa zu bor the khan BJP sarkar sang som di patung khan parliament na apasta a chumi royal chuanin biodiversity act 2002 te pon amen hala chung July August thachunga an amen bor cái này sẽ làm thế cho North Eastern tribal nằm tệ min đủ vàng như lấy min mai vàng gần rắm lấy luôn ở chỗ này lẽ nói nên đủ vàng kia khá đẳng khá xiêm mà nè tại thế này over uar luan thì còn ông mà thế anh đón xiêm kì hệ tụ na sama adivasi ram te Bihar tribal ram te Madhya Pradesh along làm vect to làm sẽ vect to em vàng in BJP sarkar hian apasta chumi royal chuanin biodiversity act 2002 te pon amen hala chung July August thachunga an amen bor cái này sẽ làm thế cho North Eastern tribal nằm tệ min đủ vàng như lấy min mai vàng gần rắm lấy luôn ở chỗ này lẽ nói nên đủ vàng kia khá đẳng khá xiêm mà nè tại thế này over uar luan thì còn ông mà sẽ anh đón xiêm kì hệ tụ na sama adivasi ram te Bihar tribal ram te Madhya Pradesh along làm vect to làm sẽ vect to em vang in BJP sarkar hian he tribal nam hi Christian tribal nam hi nin du sak lawani khá đa na amen chan chu amol zo ka sen chan chu sang ka ka somria ta siam kha forest hum halna na nia sang ni som ni pathuma amen men siam thata kha forest thianan ka tiani atoi the an per se thianan sang isan BJP sarkar hian China hi me ma China lok hi ata ka ni ke ni ha ka ko ma nin do kata han August ni ri khan rel kong rei tak alo tu son to kha aron kong le nga la sai rang mong bu chwa kilometer sa ni som phum le pa ni chung te eng phang rel kong khan hui lo choi tur forest clearance choi tur kha tam lu to ka hau tak don lu to ka adop don lo pi Indian Railway khan ria an hlui lo na FCA amendment ani vele an ron that thole ta ni una survey an zo to ma ni a po consultant ko han to na IRS kan zo kom survey zo to chu tiang na ni chuan kha national important chuan lam khan kan ram an du lai ka tu na ma ni lo ka nge ni rel at mo ne le noi ho sak na zon an han pat le ala kan state dan anti chereo anti thaler dua idoi akang kan rama khan sipai security chuan lam national important khatian khan an du tokin menon swa sam don ani thaler ram ro han kan sang don chiang ti huai takin kan soi ngama sang ni som ni pani sang ni som ni pakhat ni covid person na kara khan ne ene sai DCL kong lai hi kan be na sa khotina khan district khotina khan DC kha kan protest khuma na kumpu na huna chuan in tuila khi in theilawang NHIBCL kong Leivung na ti chiat wang hian kan tia chu alo thleng ding vekani chu tiang chuan tuna chuan in PWD kong PWD hnuaia PMD5 na ni helai kong Aizawl bypass kan em me ka ti kan la phuna kan la anga kan la be ngama NGT a po ato atu chuan kan khingang sabung ko ta po kan kalang atu chuan nakina FCA an adopt ZPM sarkar na adopt an ron man takka kan ram Leivung an du chuan lama an sung don na ex policy mo aragan lam barma lam po na to an siam na kaitan mishing khachumin pa zu thap chon da
tribal Christian te ingatan man te lo ning mai lo ti hisia to an trong to te hisia to chu wangin he kan ram nei chun mi zoram nei chun chu kan nature kan ram ngole a hau tak na che hi kan nei ve thil lu dang pakhat ma kan nei lo zoram dia le tu na kan mu vek to a an thu sei te pu ba na te pi ban ram chung de pan sei tha tak kha ka pom vek me ni abana chan chu development an du ve pu ba na te pan an du a pi ban ram chung de pan an du a an group pan an du amara chu environment ngai tu de la ngai environment ti chelawin mason na development wa culture ni ka ani dan to mi khap ram chang ka state chang kang zo ka pom kal dan ni maro chu ngatinge Mizoram NHIDC niemo Mizoram PWD niemo ngatinge sumle Paih lok na ringot uma environmental ti velte forest ti velte kami effect ka ngatinge kan ngai to thin lo ti lai ta ka kan ngai to ngai ta ni chumina kan se du lai ta ka chu mason chu kan du poisa po kan du ma second integrity anti mishina kan ni phung tur di ka kan shom khop tur le ke mane musit khop tur mo borok tha nei lo tur ko mo tu in tur tha po nei lo tur ko pa development khadik big lo tat mini sei tong kan bivanam chog the group binaron sei hi kapom la puya kapom thapa maro chu an beidana kha mo kan ba beidan kan approach ka a scientific talobani tin sustainable development kan ting che kan sustainable jim tot ani talobani technical level legal level anga kalpui khamai tani kapi manam chongchen kan hantia tuna chon stay order ania anti thadu lo ani chuan ti lai ta ka kha green tribunal la NGT kan kalme anti many national green tribunal dik bereng ni tu barim chung kan se to kan le Thiam lo man ni sela atui na lai na nia benesa kan master degree holder tam takin kan thuklong mar ka se tum jok lai tak ero chu a huai how kanti a scientific a sustainable approach ka kan ni thin talo ni so ito ang kan Mizoram PWD pack ni chu union budget om vek ngatin Bambuling road le Aizawl western bypass ka union budget om vek lap wi vedem ni anti don trim chuan pi ban ram chungai te na aron sei ai sei theina ma zo thakati lo lai oma kanrama development project tam taka kha forest clearance an mulo wangin amo environmental clearance an mulo wanga an as project stall project try project lo chamaka inge ni kan tiang maso na tur du tu ni lo ang me do dal tu ang me indi thede utaka soi tla papa pe ra ka chu api ban nam chuang ni khop me development chu kan du ma se development a khan thing kan lo ki ni pon ram kan lo ti chedew ni pon ta khan kan development in ko nga khan ram ngo te po kha ai ma ai chang kan le zo khan rehabilitation and reclamation am ta ne mining at kan sai thina mining a chung kan na tamber ki ni kan na tamber chu control of mines line hovina kan na ber chu mining an tianga ma se mining ti zo nuwa reclamation rehabilitation a khan khalai le unlike khuarte khatlang amo reclamation program changkang ta ko ma thingten lo ki thuni pon ma thing changkang zo jinei zo thing satlian ni lo ara po mi puina an masom pui the thingtlang ten an masom pui the ka kan ngai to thin zo kani chu sustainable development and tani development kan ngai turania but not at the cost of destroying forests and environment tani project development project kan khan forest and environment ka kan ti mason zok turani ka tiani chu kan ngai to na don tu ka tum panga jane pon sei kani piwanam chung de chon ati che thleng che kan huwa ati che nuwa a project nei tu te an sim thale tur khan an mu te thin lo bani
chu taka chu tuna poin an soya kha kongan laya kongkhat namo development tang kan mo so thing khalnan motor tlanan kan mo amor chu kong an leina kong kan leivung khan tlongluite kan reverence system te mo khating chi kha ati chen an no boi turani lo thungani khami kha kong nei chung sia environment ti chelowa dan tur kha turani ya chu chu EPC mo ra poina tel turani ya tunak hemi project a western bypass a resolution bypass kan problem ber ni langta chu alan danin kan la ka cheitong kan karing hlela hemi an schedule hian spoil bank management omlobani allocation ti vel jen omlowa he kan chin lokanga kong cha dan tur subgrade to minimum thickness of 500 mm and to SSB 300 SAM 10 DBM 50 bitumen coating mm somli centimeter limo ju inch ni deu tho achaka alkadra kal turni ti khom tani chuna kina chung kan en digle huna chon heta mi ang nen yen aina ngam alkadra kha 40 millimeter tura khan 10 millimeter in an zoni chon kota kalping halangai tani amor chu hemi an technical paper an approve detail project ka musi lawa kan du thu sama hilai chu hiam le tuk sang de wa kalti ro lo ti ve ngodang chi kha anilo mithiam tak tak amnia kan ru na zo ka chu NHIDC vai ho chuan in min dual vak lo pon ni sela aru kan lo pai ruk zo zo lo du pon ni sela tu na hian pi wanam chongete pu vanate hote an group kha thantlai ngating an zukal ngating an zuk ve ngai na chan I endik tu tur Mizoram PWD engineer ho khan chief engineer highways ho khan an veng lo tin an bani me tu na po stay order an pe an tiletani stay order an pe a Mizoram PWD highway division chuan amaro chu an pek chan kha khami nge kan tiang an leivung pai mumal lo lutuk kha an siam fel ma chu atetani ani le heta DPR an ron si akhan leivung pai dan an lo jiek lo te ni chuan company hen leivung pai dan om hleinem kan du dingon pe thelo mun te ve thetani amaro chu schedule of work at lo wang han leivung management kha spoil bank management allocation tur te kha an lo siam lo an lo pai ni chuan siam than ta ngai July taka chu koran soitum sok taka chu ni tani helaya company hobina paina tur angchi kan DPR po kan jek lawa in pawa kan je lo chan po work schedule in talo bangani anti heu chuan to bloka remedial measures ka sim so lok ngai ni chu wangin heng hi ani na taka chuan nge kan tik implementing agency Mizoram PWD khan IN turani bill po work carried out satisfactorily as per approved plan and estimate dia je tanga an sign so lo chuan bill po kha pek lo tur tin ani chu wangin pi banam chungi tho group te an lo enroll hi tu mi lo tur ani ngatingai an enroll le tho si kan ti chuan ati tu tur en dik tu tur ten an dik thin lo wang khan ave ho social activist group khan an lo en dik thin tin ani chu a ha thak em ni mo development akal lo chu heta pi banam chungi ten khachon I tinga kha zo boka community project ngani ga multi purpose hall an nei tur kha forest clearance omlawa ti bangan lowa report NGTM an report anti top tani chu forest clearance khalo omlo pakta pone second ram le namina mo solai borte khana tor tur lovina lam mi the zo bok nu le pate thlai ta ho tan chuan in pi banam chun khang ngayom don ani amor pi manam chung tum jogoro chu rules angena culture ni ti khani nothing a rules anga kal lo thin kan ti chuan thunei tu den rules angin akale ti a rules angena plan an estimate angena kala forest clearance the polla kan ye ti en di tu kha an tan thin lo wangin pi manam chung te lo thei lovin an rol bethin ni ti kha kan hre thiam pui ve tho ngai ma chuan helai hian langa chu Lain lang ata chu annexure 4 ayan schedule A annexure 4 ayan environmental clearance on me hey he schedule of work sa khan omani hey he build well ho build well RG build well engineers ho G anilavin hey he modules okari schedule sa tanga PWD Mizoram PWD schedules
module satanga omani schedule mo module whatever you call it. Environmental clearance Annex 4 Aizawl MOEF clearance here on saying MOEF clearance, the project highway length is 45 kilometers from Nipanga Senia. So prior environmental clearance is not required. Environmental clearance can set to forest clearance na dangan na forest to area klema environmental clearance zaw dewa factors that anti to parameters ka adang khshata environment to forest ngot nilo luite mo ran nungte thil dang zong kha atel tabeka forest to forest mo thing kok big ni chu chuan 45 kilometer and a half project hi zone. However, SOP to schedule standard operating procedures. Standard operating procedure for environmental safeguard is to be followed with while construction and operation of all highways project issued by Titani. Environmental clearance lag ngai lo chin ani mela maro chu Ministry of Environment Forest le climate change mo MOEF and CC tweet edward tol to kai Ministry of Environment Forest and Climate Change in OM number sti khati dead niru thani sang samne patuma achuaga ro khachu standard operating procedure khazom vek ngai tani hela hena zigle forest clearance he man huai ang ran tama thudik chulun so vela le hela hian forest clearance is being applied to the Parives portal MOEF khan ula Parives portal khan anglova barhan paba dorba ngai lawa tikhana kala khiste ngai thlen to ta chung ngai objection ta chon chumi chu an zot bel chumi the comment da ngai te bang chi kha omani chu online and thenia online ti theni tani a request to the Land Revenue and Settlement Department of the allotment of land compensatory forest diversion mo forest diversion not to rakha forest a compensatory afforestation land to rakha the hectares samthum pathum 0.672 an mamwa khami kem som pali kongmo somli le panga kem som pali sir ton vela mo khlai bor vela khan i revenue nena forest land nishan lo nena khan Revenue and Settlement Department Mizoram Revenue Department khan forest diversion land compensatory forestation land tan hectares samthum pathum 0.672 hectares velka kan mamo antian deal toni chu hetakan seidu chu hectare khachu 100 meter by 100 meter lamulang bel ni so lamulang bel ramzau som lamol samthum pathum ang bel mo lamol samthum pali ang bel ramzau so PWD henan deal ve thomani chu ma se was made and it is yet to be milla pelawati tani helaya kan soidu lai tak khachu seng che khan piwanam chung de pon forest conservation amendment act 2023 ka remlowin anhan seital pel rama je chu forest conservation act khan forest conservation kha atui pui mema chutiang bok chon forest conservation amendment akhan ala tui pui thomani tui pui to lowin so ya piwan chang atui pui tho ka khet fulo ba minia tin hetiang ho hi ka se chu FCAA 2023 na tum chu ka se non lenga linear project ani turni linear a chuan konglai ti te railway ti te pipeline ti te transmission ti te chuan chuta national importance chunge kan ti chuan state pumpuina kan mamo turani tani helai kong kha chu konglai kha chu linear project ani ve ta phot okay FCA tangin ebook don chenango kaltlang pe tum chenango linear project ni ve a tunang konglai kem samli panga Aizawl western bypass ka so national importance ani Gujarat tenan chorangem Kerala tenan chorangem tuna kan Aizawl western bypass de harto to mani tu wangin khata khami criteria kan atlang lo mai thini
Kuta Trivandrum Thiruva Pura Mo Trivandrum Conin Angai Kansia Mangai Titasel National Importance and Titasela and Kongsiamka Mizoram acting effect them. Arampumpuangin effect Arampumpuang Kamamodi. National importance apal tlang kering lawa an pal tlang te sham do chuan defense road an lengai don ani ngeni alu so thing phurna turni lovin missile phurna poi modona hemi kong lu chkong dang om lova chu wangin an ti sham don pon relina phurthea kong len jok om thea chu wangin bimanam chungi te hlau angchi national importance khan hela Aizawl western bypass hi a qualified don lo pakatna panina adang le chuan strategic importance aniam chu sengan strategic kan ti chu indona lama mo India ram nunna tan survival tan nakina hekong hi poi mo don la tu hekong hi umlo sun kan che chadon ti na ti om thengem Aizawl western bypass hi chu tianga soilu le qualified tier to har view national security concern aniam view national security concern chu Aizawl hian I missile kapur pay don ta ila rela kalri silava I hey China hote US hote Bangladesh an chobru rup sia tu van hey rang tak rang siam ngai heti Aizawl khopuya traffic ti boya bong kon tanga heta zem bokal lai chuan heta Aizawl bypass kan rong kal hian kan missile te kan phur thei dona engeni fuel te mo tanki te petrol diesel ti te sipai homa mo kan phur thei don antim lai khopui mo ta chu bangin pi banam chungi thau tele midang tam takena an ngaya FCAA hian ram ron la phu hu tur ngai no please oh tin pu banam chungi ka she venwala en sia no chak tak ngai dan puluk dau ni venia dikate chu dik tom la zapo don lo adla a fetching ching lo por felo ang ve vak chi khan sim sima ta chon kan sei du chu khan tuna po sei India sarkar BJP sarkar hian tribal te Christian ke pei chu ka se fo Mizo Christian tribal inti kania Mizo nia pathian in Mizo min siam te Christian min siam te engkim te ring tu pathian ring tu Christian kan ni te India ma tribal kan ni hlau te pui ka thil tu ni hei baga combination fu om ka thilo ni ngai to ngwang hian khovel ping man la don taila Mizo nia Christian nia India ma tribal ni ai tha turi ka hisap thiam chok thiam melo ke chon chu bangin laikron sai tu chu kan thil mudan ai nang lo bani pi banram chung chon tribal ni na kha ashelo ni tribal kha anpal zut nam ti na moti to pani tribality chu constitution as dan chuan the president of India in consultation with the governor of the state will declare a group of people to be scheduled tribe or scheduled caste at meaning chumam je chu 1950 vela khan president of India Zakir Hussain mo atichina VV Giri mo tumo khan president of India khan Assam chief minister na khan tite heng hogi an changkang lo riu mea chu wangin tribal daila tribal concession te peila tribal ngai ni te peng ti awanga Mizo te kha la changkang lo lutuk min langa ele parthila te khosak thila te min ngai awanga tribal min ti zo ni tane min mo sin ngor wang mo min huata min til phula min ti rem India ma thang min ti rem adu lo an du awang zo ka tribal min ti an ni lo ni chu pi maram chong te hobina an man phak lo ta chne tane entinan tribal kan ni war mo income tax kan han pelo khatin alan danin sing sarivel lo ho hi chonin Mizoram pona income tax pay na chuan 10% tax an pechin to ni mase keni chuan Mizoram kan oma kan pelo ke po hi tribal kania Mizoram ko oma ka thlatin ni pension hi noi khatsinga noi ni don ani tani chuwain tax milaron khonzoma ka zuk zia ka zuk requesta tax min exempt to ni
tribal in a tribal area tribal area ko mapangin income tax kan examine hey ngot lut nate college tra kan lut nate kini de po Indian School of Mines Dhanbad IIT ISM Dhanbad kan lut na ka tribal kan ni bang tribal kan ni bangin kan ni thman la chuan thonate train te tribal concession chuan tribal kan ni bangin central service UPSCMO staff selection commission exam sa hian ST quota tani promotion thlingin thian tun chuna bak to lo zoga khatiang kan India rama tribal ni kha a for mini chu wangin tribal po Christian tribal kan ni a BJP sarkar hian mindim bak lo chuti khati minti kha ruat felanu pi banam chungin ati to lo ngai ati le chuan mo tribal Mizo Christian tribal ho kha India BJP India sarkar huat misir tir nani la fulo ka tribal ni lawula ni mailam rantita sela mo red falanu pan a contractor ve mo a paisa mo kha khilai ngeni champhai bulvela an na thona an income tang khan income ve tang khan income tax pack ve mai dan chuan kan fetcheng lo chunga thu kan sei hi ignorance is no excuse in law antia kan shelo lam ko ti pal lam ti kha ngai dam na ni chuang lo chuan kan Fimkhur ngai chuan tu na ka request do chu ngai thla tu ka request do chu chalai ho ten tui ve te u le kha Thiam jok ten tui te u kan ram le nam tu na po hian an kan se FCAA manghian kan ram tu lo de min chu sagamo khang linear project ni lo national importance ni lo engai ni strategic ni lo national security concern ni lo project akan kan tribal ram community ni saktum ta sela kan dongam ngi to ka dongam ku chon chuan kan mi pe ban chung te hovinan se hian mo chu wangin kan hriat tur chu mi zo tam berina kan hriat lo kan boi thak ve ruk na chana chu mi zo te hi MNF boi ram boi khan ini chu kan chapa ve hin chapa to lo nga 86 no piang kha chon chapa lo tin ania ini chu ram boi product kan nia ram boi kha ha thak je le from je kan sia MNF ina allotin na lai chu independence ka an lo sol tak lo chu thu dang ni sela khalama kha chuan 0 point palo minus nia moro chu MNF movement ina ati lotin ve chu vai khot khan se tetlat mini hindi thiam lo mo vai lam vai fim en lo tem chi te vai khot sim kha mizo na te na ka mang dei mini mizo nationalism mo level of mizo nationalism is equal to year vai khot vai khot pole mizo vai khot vak lo chuan mizo lo vai ipak mizo lo tok tin ani chu kan ngai to na sim hi kan se to chu India ma tang kan chok don ri no India ma hen state samni la pathum na kan ni ha chu kan shekaranga kan tribal ni na kan mang tang ka yanga tribal ti atan moi lo no tribal kan ni kan ti mai ni se chu wang ka tipang ka sei fo ba vai ho wina tribal an ngai dan chen niam takanin wai takan tribal Thiam ko hian mi ngai san wanga tribal Thiam ko ni lo kan niam le bar kan niam thina wanga tribal ti kan ni atak taka chuan tunam mizo tamber kan kho sakdana hi chuan kan in le lo sakdana te kan in cheidana te kan le khathiam dan te ngai to chuan tribal tia ko chi kan ni to lo tribal ni to lo se min ti hi an tamani bairam akhon central akhon awang chu chom reng ngai ang kan nei ka income tax po pe velo kan hausa pe an hausa nia kem thu mel tax tam lu tu pe to income tax hawina sumdong lian cheng singa poisa la chuak tem chi mo one time at the home chi dekha anven ve chan to ni tax peru chu milna tingam che lawa income tax the enforcement directorate ho gen khami poisa tam tham anoi tela poisa ka sakanda lu le lak chu khe ngang kan man ti ten re du to ni chu ein viral ma chuan
tribal chu tribal ngai nen thove sek ngam chawa kini chu ku sei chu mizo Christian tribal fu nem chu kini chu tribal min tu te ka vai chao gon tau chu wa mi lo khet pu tu ka du chu thil kan ti aram ma so na kan du po yen a kaida a sustainable de ka po mo hemi be tuna an video kan riak na yan ka sei du chu Leivung an pai ka ti thei big lo ka pom big thot lo ngatinga Leivung an pai Leivung pai lo tu ra Leivung se sak dan tu rem khom dan tu chun khom na tu atol zel lo na tu ra ta na management plan kha om lo chuan project should not start post start tu ni lo puvana ta rot fela ta ka support amar chu development kan tina again maso na local dong han forest la environment jumut ka kan tu pi ber tu ani lo forest pok an ti chianga environment ko affect de ulekam amaro chu khami effect kha ma chang kang zo ka ni lo pon minimum damage ka om the tu in ma kan tu ni tuna Aizawl bypass western bypass an sei anga alandana video landana anga an pai pop luyen no khata khapi banum sungi pon a very rate to ka siltation te po shebe effect ne siltation chu in Leivung in da khom ka siltation anti chum khami kha desiltation pai le ngai ta ni kan lui kha akuang kha ti thol le ngai ti clear le ngai ta ni chu zong chu kan nei to te ngai ta ni chu wangin Aizawl western bypass a serious don khop me to environmental impact atang chon chu wangin kan sei do chu ti thei tu ten MZP na mo NGO na mo an boy pi ngai lovin education department atang te chuan MPSE ten fair de na lo thok to zirlai hroi tu te khan zirlai welfare anilo zirtil tu te posting vel an rol thin na boy kha in rol ngai lovin sarkar fair ro se kan Mizoram PWD engineer Thiam tak MTech highways te pokon ne ha mo earthquake engineering te pokon ne ha khating ho te khan an Thiam na kha he ta aside mo aside je chho tum nan hmang lovin as per rules te chang kang jok te nang ting an tia khamen engineering technology te a skill te design te kha import ve tu engtin ne thushima tuna bollo tamdeu pai khu a implementing agency Mizoram PWD highway division hen a hriat lo ngatinge ama mai piwanam chungi te complaint man anti top lo tika question an tani chuwangin ka sei fu thina engineer kan ni ve ki po 1980s 70s 80s ti borvela engineer zir kan ni 83 ka zuma khang ho la engineer zir tamber ka chu irok du bang ler du bang zulesa enjoy du bang engineer zir kan ni fu za ko swingam chelo za sum ko vas kan ni kan ngai tu na khan engineer ni a mia tumna hausak tumna kha kan ni chu wain le kha thiam ho kha khala chawa po khan engineer nin kan kala IAS level MCS level kha kan tui vak lotin MPSC khala mummal lo buka chu wain bin ne ka sei du chu kan thiam na te hi lo mu na na mo iruk na ringot mong ramle nam tan thiam lo zok khefia ve lo zok kan khotlang tan kan ramle nam tan mi pui te tan kan manangai chu message chu zanin hian kan sei duwa sei tuim ka shelawa pi banam chong de tim du chu sam luat na lama kan khak fek mai thei chuwa ngai in fet thiam lo na te kan soya ke ni ang engineer teng ren sei lok ngo engineering mining engineer kan ve ka van ne chu mining engineer alai chuak tu atangin alai chuak tu te endik tu ka tang man ni alai chuak chen lai chuak mo bup me alai chuak tu te endik tu tan le kha chon control of mines line kal kha chon an lai chon nuwa kharam khain ting no an lai chon nuwa ngo sim le thing an lai chon nuwa ngo sim nge tang ka ang hospital sim playground sim te ka kan ngai to tel ve to thin ni chu wangin an ti chet lai pi alama khan what is the final mine closure plan what is the rehabilitation plan what is the reclamation plan ti ka ngai to ngai tani chu wangin pon ni sela mizo Christian takin la ti khamo ke the sang time mizo Christian ru devin tribal mizo Christian tribal ru devin kron culture wa kan ramle nam hi dan ang nilo
dan lo anga min ram khoi pui don chuan nun na hial chuanin kan zong zong chan kan fight ngam don development kan du awang hian kan ram kan mangai lo ani lo ram nuaya kol basha ringa ram ngoa nom de bo mai chuan AC room oma foreign car nia mos super jumping bed development nia always kan do be mar to not at the cost of ngani kan tuite borok thate nei lo na ti ni lovin kan development ka mani level phak to ke mani speed ang khan akal be tu ni Bombay speed akal kher ngai lo Gujarat ho speed akal kher ngai lo Mizo takin achang kan be tu nia kan chang kan ko nga kan Mizo ni nate kan Christian ni nate kan tribal ni kan lo tu an lo ti kha pasoi ni poni sala buvanate pimanam chongi te hawin Aizawl Western bypass project anjuk zira kalau sel vak lo thilania maro chu ran se khapu bana report te po kalau enta zanina khan chu changa tun reaction lo chokhania ramlen nan mai bangania eng potila tilo po nila pathian ro puinan kan ramlen nam tan ti selam wo ti kha ran request do chuni mizo takin achang kan te ti ka mi se pui bokula zanina tan thaule kan react chauzo zawanga tingbak ti thei vak an nei lawa pension to chu bang kan sei du lai ta ka chu mizo takin kan survive don pathian kan nei ringa mo ti ka sei du ni mang thaule zabain